Hakha Times YouTube thong chimnak en kan indon than na tu zan thong ka chimding mi hi okachni ko leninga zan le similam pali tiang kan thai kho tok thong an rakselai minute pakhat a lita zanga aron khomi oxygen plant le chase x-ray hakha aphanchang valai kili a ummi khrifa bunhani an tho khom mi intim to mi oxygen plant le chase x-ray chu okachni ko leninga a hakha aphanchang I pathian sina pek chat nak zong an to chang tia kan thai hi mi phundam nak cha a ti in zon ro nak he valai kili ummi khrifa bule zum tu nhani kusap mi asi kan ilom tak tak pathian ni mi phundam nak cha a thlo kan chop yak se lo pek chan tu di lak thlu chop pe kaw na se tia upa pakhat ni achim hi Hakha Township Public Health Care and IDPS Management Committee ni antorel mi asi tangka phang in sing thong thum le zaruk throng di intorel mi asi tia kan thai Tidim Myanmar Economic Bank hak pelak pathum angka thana okachni ko leninga jinglai simalam hlai khatrong a Tidim Myanmar Economic Bank ang hak mi pelak pathum chu a housing halau min hani mai thalin angka na I an thi tia thai asi hi ka nakhi Tidim Myanmar Economic Bank a pension thlho an chwa lewa asitia da Tidim post ni alang ter Hakha a in hlanman se dor khan hlanman se in ngai tu ni an thumna Hakha pidota sang CB Bank mai market chak a musanda te chungkhar ni an inchu nom store dor khan to nak a an kan hlan I thlan hi chung dor khan hlan man an kan la lau chulhan COVID-19 zot nak achwa nu velte zong dor khan man hi nar cheu akan dot peng phone atu bantuk bawrak har leo le chan chialak a zon ro nak he an kan dot tak hi pathian ni thai pya kaw na se tia dor khan to tu nom nu ni the Hakha Times in lunglop nak alang ter atu leo ram har le khwa chan har leo a Hakha kwa a in ngai tu tampi an in hlanman se dor khan hlanman se aman ala law mi le aman athum tu tampi an chang tia kan thai PDF billion sakhan kan laktia SAC ral kaplai minung polni thong diklaw an than okachni ko leninga munram kul billion PDF sakhan pakhat SAC ral kapni an lakti in an ma leitang minung polni Facebook le Telegram chamhai a thong diklaw an than len tia thai asi manthak an tarmi khi Pong peng a SAC ral kap ni KNU sakhan an raklak lium hantlak an si chun hantlak pakhat an man mi thiam a tatung khwa an raklai mi hantlak a telephone hi adik lomi asitia khwa mi laini an fiantar ve okachnil hai khazan leo pong peng te ing khwa pong KNU sakhan an raklak leo a KNU ral kap minung pathum le khwa mi minung palhai nga an raklai hatia Tanlun Times ni alang ter CNO CNDF falam ni falam pengchung a shemtlai phudang diu shim loading rarin peknak chathan anchwa Chin National Organization Chin National Defense Force CNO CNDF hi thongni kumkulakum khat April nal hai thuma dir mi asi CNO CNDF dir asika in Chin mi phun hum him in dinlaw nak ado tu shemtlai phudang dang na he duty in sham uknak atluk kho nak ding le Federal Democracy mu kho nak ding a betakte in cholchang mi bu asi CNO CNDF chu zaibantuk phule pumpak uknak tanga a law mi phu asi falam pengchunga a chun mi shemtlai phu asi chucha a falam pengchunga mizapi lungrol law nak a swal nak halo shell izwam usilo falam pengchunga CNDF da ti law zaibantuk shemtlai phu dang dir shim loading in rarin kan in pek na tia akoch nikulanili a chathan anchwa akoch nikulanili falam peng mangkheng khwami ni anchin thlak ti sik an na se thailai phun se falam lockdown in erkhum in zalel hainga an then photna falam peng khote dang zong ni an dum hau chokle thlai rol pol lockdown cha mi falam khwa mi na an then phot lang mang na tia kan thai Tuzan da Hakha Times kan thong chim nak hi hivialin kan rakngol ri lai angai tu nan di lak chunga kanilom COVID-19 right lo lak in se ralkut in se nan zate himbom chew shamu